midona monza itala omonde kwa undi sikana yine meuka ingi na mayasa imeolika maandamanoni nundu ene ndi meyumelilie utalosu moni lakini hatongo imaule tineza umona Edwin Sifuna na governor wa Siaya James Orengo alama kwa matongo esengaliko ya Linda Mwananchi mbona na isema yeko na nina maandamano ama madho wa mauta lakini mwiwa thandatu makali kama maandamanoni nikana kulilikana emergency alama waiwe vindane ya maandamano ainde maovo su we makwata nthini wa page thandatu ya The Daily Nation na maovo makonanitie na kitheka kicha Runda alama makonanitie CS Kipchumba Murkomen na mbunge Angeli me page ya kana ya idhangu ya The Daily Nation. Wende page ya Kelly ya page ya Kelly tuina mundu mukomwe ukwasekana no bithikiwe akabithukiwa na ketikiwa acid na twaima kamota na masemba maya mumbili anaona ni kiwu na kiti choki ko chambe kiko nani tina andu kutumia acid kuvithukia alangi kumano ni vathukanyo kana angila makwenda kuvena na sindu cia mundu nundu yube omundu mukonge wisibitali unombi wa acid county ni Ilovi ena munana wenda bya muno lakini osu nuna imu bya muno na indi chikwati kana matambia la maili taime koswa na indi etha watani cia na mundu ne mwae manwa tani se hiyo posio haimana makuomesya mundu longi then wa page ya karatu ya The Standard mavala manengetwe uito be musie yumwe uskati mubea wa IPOA olokunikela ulukumiwa maofisa ma polisi na indi asiekana IPOA yeki yesietwa yakana kake kaukuwa miaka 5 kala kathiwe bindani ya maandamano majensi kaithauka musi meki yesitwa yako list ni andu alamati kunewa compensation andu alamati we ni thayu na kana kevo ndio ni kathiwe lakini kethayu lakini nesa ona mauvoa yiloela mauvoa TV ni ona isitwa ya kana kako kake dini wa list ya andu alamati we ni thayu kwa unu endie kotini na askata Inspector General wa Polisi Douglas Kanja, Attorney General Dorcas Odor, National Police Service Commission, Minister Mwena wazo say one day ni Kipchumba Murkomen, mutongo wa makuani mamwene ndikana DPP na mwea wa Kenya National Human Rights nikana mabiki kwose wetambia nundu kuikuona nyakana mayai kwa kunikiliwo kwanziela ya ilite then wa page ya katatu ya The Daily Nation tuina mumanyiwo mwe ulayu kisomo chake chungamite itina kwithiane kwati scholarship nthini wa university nene kana kimanyiso kinene cha St John's lakini yoyu ndamba kuthikuo ni kwithia endeka kwithwa na kimantha cha shilingi milioni 4 ndono 4 kana bikena kukwata masomo asuko ya nthi US nene yiba yibo kai kulyo ya yoni lazima tukayosome ansaka no baadhi ya Kenya no tukwate okisomo kala cha ilite maybe no ise ando ingi mbona ila mathiko ya nthi sianza mesocio kaimethia me katika level ingi hiyo twitumanya ne rasters twithiye no nena nyoko na nitie ila appointment siende twikunikila governor wa county Ilovi Johnson Sakaja mayase kana ndo masomete mena mavalwa lakini mundu okakoswa akaikuwa bandu onethe ati qualified nani county ni Ilovi marakizale maiteta mayasi ama mayongami wa mundu na KCPE na nengi owasisia toikwasi ene maikeki wende ni wa board sia muthembo su lakini kwa tambo manawo omani wa mundu we anata ndo mbea oyunithinge kale nambi onene ya maundu mawi tinye ndita kitali ndize ugo wala kitali wiliata lakini ukambiki ya maundoni ma kila neno mani nacho with ya beka banga kwa uchu ikintu twalite that we see nani andoma maikathi ya nange metula muti namba ya mukamba ya tana muno ningwenda tise kwa kikalo cha board yesu nationa kila mundu ndo mchangia ndio wa page ya kana ya The Standard mavo ma Murkomen kumelambe wanzama ya OCCA nipo maende kwa uliku ndio wa page ya katano alimu maende na ukaya mayase kana asha ndio madhuku makwanzi ya ya ilite nondo wa kwitha maya nengwa umelu wa contract yesu na kila maketha maikwata na indi kwenana na kavesu ni kana alimo ngilima nana ne 13 mana 5 miongo muonza na muonza ni mome ungua yuala nyomwe wa sha mwalimu cover
na mena dependence kana ndwala imailite maitumia cover yo ngili mana na muonza mana na miongo na tandatu facility la mailite na maitumia kana masivitali ningili kenda na kuangela masivitali alangi me accredited ni SHA na indi inpatient then waandikwa kukoma manengetwe milioni 3 kwa mwaka. Outpatient tio lo kuitwa no yenoka katikati waangilia na imona miongo 5 na ngili manana na miongo 5 maternity kwa alame utetheka edha watetheka kwa kawaida ni ngili 10 edha kwa C-section ni ngili miongo 3 na indi edha waenda kuikuite wandesianza mwisho ni milioni ile ndo isa unengwa ilovia bewa ba unaende aliumia sekana ilovia isu iyanete. Watwende nambe ndeni wa idhango ya The Daily Nation ni kana kemanyisio kemwe kila kina mbonge kautavanthe ya Kenya CHAKIM, Kenya Institute of Management College mendeye kana nimamini na kumilwa mamulo wa kuvinga kimanyisio kiu kiwataka kwithia kiani kutoa isia maubundi sio kana masomo kwa manyiwa amama alimu alame usomithia nthini wa kimanyisio kiu maiweta kwithwa matena mathangu meani makumanenga mwanya wa kutwika alimu na mavuasu na mono manena mubandi ni wa page 11 ya The Standard na indi katika masomo ala meutwika kana mayane ngwa mwana wa masomo yani mubea wa TVETA ni bomwe na computer applications, customer care, purchasing and supplies, project management, office management na supervisor skills. Betwe kana mind yo kwati yani ana kimansio kingi yuta chief executive officer wa KIM Dr. Murithi Ndegwa yazeka na makwaranite na Management University of Africa nicho kitu mimea unengane masomo asu lakini na TVETA yasia ni lazima na mama manenge mabalua ma kusomethia masomo asu na indi nikino chali tosigwa na metukie nundube na amanigwa mende na masomo asini maibite fees na tio sio kwa na maitilwa masomo na indi begwane na kila chailite ibiki ya kwekwa no ndo amanigwa asu maende na masomo na twikunikilo mawwangi makonanitie na kisomo na manyewa ni kana muvia wa kubanga manyewa CUPS yani mamita KUSISPS na ngimemeta CUPS ni mumitie warning kind of kwa manyewa kabindane kalame kusa kwa kosi lame uthikwika na imanyisi lame kwenda kujoin nasio amo mewetwa kwithia mesa kwa kosi na mabika kumbe ibindwa ange meisa kwa kundu kula mendo thi na mabike kwa tauma yasia uko maybe ni mbali ama hapa ni karibu na nyumbani maina kwithia na transfer although CUPS ni thia inenganite mwanya wa manyiwa kuwindwa kosi su na otau kwithia mena mwana wa kuwindwa kula masa kwa kana manyisila masa kwa ibindani la yani na indi mwene kibila kana mungami munene wa CUPS Agnes Masi kulia manyiwa methe mena umanyi kana makulie consult before mambi kusakwa imanyisi ila mothi na kosi ila mothike na kusomea isi twithana thina munene ila twabika nthini wa kusakwa masomo na muno kuisio ni cia ndwani uzo tono sisia utoyukethia utoyusu ndwi ndakitali utoyusu ndwi na andumendi ni wa field kivathukanio ukethia etha nikana kenda kuthi kusomea utakitali nikatono yukulia yokini chauke la kitha kiendeka na waka wa sisi tiko bothi alimu maitu lakini alimu amwe maitu maina exposure for example tona ithia mwalimu asiaitwa kwa kwito mwala kula numete na ko akasomeo masaku na no ndwa kwi onyibwo kwati ukethia mwalimu sunda kwata exposure mbingi wendo na mwalimu Nairobi aendete trip ya siana so yethia ndena umani wa maondo maingi na yu no woka hata ila siana na nicho wewe twabika class ni okela mundu aikulwa wenda twika chao ndakitali wenda twika chao pilot wenda twika chao lakini tuina exposure okethia ni twisi ela no ni uskali wenda chao profession inaenda chao kwa yokulwa kwa ni kwa alimu ika research withia no wotabia siana yo etha no takitali ni masomo mbeba mandeka etha no pilot ni chao chendeka etha ni chao chendeka nika no kethia kana kaisa ika decision ya ni sakuwa isomona ni kesi ni chao kila kithabo ainge methane la anxiety ya nenda utwika
mutanga stabiti Tanganya wambua actually you ona madam is also times ya umanda ni chao kila kitha kienda mewa ingi momasa kwa makosi kana kosi yo nundu wa peer pressure nundu enda kwikala Tanganya na madam Mungamiusu akupsa kasi kanangi watau meiko nundu wa societal expectations. Asante katuni kama mudhana wa muondeka the standard kendini wa page 12 na indi ka connect ye maandamano la maende yo muthanyani wa yo na muno atongoi ke kundu kweli bambe we'll have nationwide mass protest undu atongo yazuma umelana mayasa twitho wana maandamano wetu utongo ese maandamano lakini muthana wa maandamano wabika mayasi ya young people you have my blessings nduka amona lakini meanza temwe basi atu imwe nino ni Rigathi Gachagua ni wao kiena ngewasi akana ni utongoza maandamano iyo pe mundu kwitio governor ndiye se county eba ni wayu muthokete so mo meikweche ya ujibani wa 2027 maikweche ye maandamano na ninginya kwa mithenya mwanza ithala mundi ndweketwe gwe kana mundi me utumwa aindi katuni ka the Daily Nation K page 19 kona nitie ivia yomo yevandu ikatikati wa usi na indi fire si fire na mundu rizula si fire si fire eta mundu kwati tukuma bauki wuni na indi bauni bandu ba kumya eta tikita moteo wako Kenya tikita hotea moteo wako kwata akoni makura vote ngona kima fishing spots Mount Kenya na uniona pe mundu mo kwete ndoano na ongea ka kolwa ba no as fire si fire hiyo wonenge to wa kukwatia ita yako di makura kindikia na utoni wa kudeliver kura kwa President William Ruto undo Gachagua weki wa sisia ama masia kana andena utonyusu na angi mayasia kana yu aende yu President Dr. William Ruto ende kupanda ndo angi alotwa no makwata nyamaka twika kikundi cha kumotethesia na angi na mama yaza kana nive kwithwa na earthquake otwende na kwa woni wakwa na sisia niona president nita ukwita ngo yulwa Mount Kenya na nicho endete Western Nyanza mono ongalange kura ngalikwesu waisia ba Mount Kenya nitokuona bena kiliso na indi hapa ikulyo jeba na nienda kuigwa woni wako ikulela ikula nitwe baani imanzisia TVET tizi imanzisia kiuvundi wezi la graduation gowns langu asiki ya wando my graduate yo imanzisia sia kiuvundi nisi ile tobe tanga gowns isu ibindani ya graduation wese oyo na sia PP2 ni graduate ya na ninonyeka na school yo itaithia na gowns na ila ka graduate ye katekete gown yisu by the na musi ye na thina ni kwaje na kusungia kwa utike hata gowns sio kwa TVET kana ikera wacha wavai bisi peka na inu ni katu kuthena mivango ya TVET twenda kwa accommodate siana sio onde tite ku base tunesibe anbethe ama kwa mina form 4 maikongo nundu mundu sindo thiutwika ndakitali nundu kwa asia lakini bena iko sini ni sia kwa accommodate kila mundu na mundu sino kwendo nake wona graduation musie yo ndu vite fees yo kotani ya graduation ya mwana na kitu bina kwa idha kana ka PP2 kale yako iki ya gown kono myanya ingi ya kwiki ya gown in future niko thina inake mundu wa TVET you na thina nye kwa woni wakwa ni imanisi isisi nondo imwe withi ya gown no anengwa na nongwa ya iki ya muthano sino itunga lakini umenengetwe na mbesa mbingi litona itha tangili 5 kote tumekana nyona ndiye zeni nyana somyete nange kana no private ngili mwe kibandi utiye ku so no utongie ngwesu na yu uko kethia hii pe musi uteno kwati usu na waya asia kana kaa kwa so long as ikamini ya masomo that's enough yes wezi nyendia graduation wezi yuthe no lawe tutongie nginona no anomeka kakosio na kaa kanisani uimona na gown so gown itewe heshima yake nyendona kwa asili wacha watu wavae gown akani twasali chopeti wambua tinda nesa ndatika tuikwatiania na Kizito na Mwaitu Grace ndi ni wasalucha Mutongo FM ninzio kethe tina mweni witu kwa ni cha umundi twenanensia yolwa biopesticides kananda wailite na sumu tutona utumea miondani kilungila kito kwa kuni BioVision Africa Trust ndokathibasa ito sia keleti